Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket naggapo. Ken ni pagayam a Rey Mier at taga La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awagan na kitinagan a Rey Mier. Nagamam mo kami kini misis ko, baba ni ti kunada nga online chat. Aging ga nagdesisyon kami nga agkalaysa. OFW ni baket ko, ngam nag-for-good. Gapota plano min, ti maadaan, iti pamilya. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Remier. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Congratulations! Ne, Congratulations! ay na. Pirmi ang nakigtutak. Jack pulos ni namnama da ito eh. Naragsak kami para kan ka, Remier. Raymer, naragsak kami para kan ka. Agyamanak. We're happy for you. Thank you. Congratulations, iti umadani na panagkalay sayo iti girlfriend mo. Agyamanak, sir. Oh, love. Nakitam ka DJ post ko a group pictures mi kadagati katrabahwak? Siyempre, nakita mo ka di dagiti likes ko. Nagraragsak kayo man. Amumatan. Sa nga pulo atawon nakatrabahwak dagijay. Dayjay ka di ti manager yo. Ah? Ay, ewan. Ni Sir Greg. Iso nga mi tinasingpat a manager. Naanos. Ingkarina pa'y amay santong agi-sponsor iti kasarta. Nasaya at ano kas na? Babes, at daladamag. Anya day ta? Asino nga di kaabay mo a babae ijay group picture yo. Nag-close kayo matunay. Danda ni agdek kat ti pingping yo. Ah? Ni Julin day jay. Baro a sekretary mi. Ubing pa'y ni Julin. Fresh graduate iti kolehyo. Oh, anya ngay. Nakasagana ka din dagiti bagahim nga gawid. Katun nagpakadaak pa yun iti amo. Ket anya nga iti kunada. Naladingit na, tako nakasaan ako nga agsublipay. Angam siyempre, naragsak dalat na, tagkasara kon. Wen, love. Nasken nga agawid ka. Tapno maipadas mo, jay wedding gown mo. Maragsakan kami unay, tanagawid kan, balasang ko. Wen anana, kasanumot ngamin. Di naksardengan adagulitin to'y anak yo. Kayat na kanon nga agkasar kami. Ha? Saan ka di asi ka tidagulit? Kayat ko nga ipasigurado kan ka. Anak kasagana ti pamilya mi at tumulong para iti kasaryo. Agyamanak Mama, awagan na kun iti mama. Takabilang kan iti pamilya mi. Oh, kitaan nyo. Nagado dagiti regalo yo. Tanagadumot dagiti kakabagyan nga imay. Un mama. Jack pa'y kid di amon. Noan niya ti unak alokatan. Ayan na nga ni Tina. Kit-kitaan na dagiti pictures mi. Kastaya. Buya agtuman mo't dagiti videos yo. Naskan asaan amapukaw dagijay. Imbagla pakalaglagipan. Wen, mama. Sige, makaamu kayo nga rudan. Tagawid akmutan. Nabanugak ana nga si kaso ka dagiti bisita. Kayat kunti aginana. Sige, mama. Ket agyaman na ti suporta kan tulong mo. Nala, ibagam tulaangan ka ni Tina. Nagawid akon. Sige. Sige, mama. Ay, anya nga tati unak alokatan kadagiti regalo. Love. Umaynak man tulungan amang lukat kadagiti regalo. Love. anya ti kayat asawan daytoy a picture? Anya picture? Mismo nga aldaw ti kasarta. Luklukon na kon. Saan ka ko mga agunghat, love? Anya ka laki dinaya. Di nagsagsagidan. Kagurak ti babaero. Babaero? Kita agmanday tay bagbaga mapicture.
O, kumusta ti baro akasar? Okay lang, sir. Anya nga okay laeng. Kaslasan ka matanaragsak. Kanayon na nga paan ni Tina ita, sir. Adjustment period amakon ko na dayta. Normal laeng dayta para kadagiti kabarbaro ang nagkalaysa. Tay kunada nga ruden, 3-3-3. Anya da ita, sir. 3 days akilig moments. 3 months of learning can talumet atawan a building a strong foundation. Sapay ko matakas ta, sir. Ket no malpasan dayta, tumibker tumeten ti marriage life yo. Han, day off mo ita. Wen, love. Dituyak lang balay. Tapno makapagbanding ta. Anya ti kayat mo alutwak akanan ta? Agtinulong ta, ah. Okay. Mabit lang, ah. Sungbatak ti awag ko. Hello? Hello, sir. Amo ka day off mo ita. Ngam adala ko makayat ko adamagan. Maipapan ka dagiti files. No at the time mo, Mabit lang, ah. Han, Mabit lang, Tina. Adda kasarsaritak. asino dayta? Office mate ko. Day off mo, awagan na ka? Nagawan ka't arespeto nan kan ka? Babae dayta, iyag mo man ti cellphone mo. Tina, please. Ha? Saan arumbang nga awagam to'y asawak no kasta a day off na? No asino ka man, asawa na daytoy. Igmo ti cellphone. Pasensya kan, Jolene. Agsarita tantulangan dita office. Bye. Unay ka matan, Tina. Kaya't mo tabuungak dayta cellphone mo, ha? Kunakon kat, idi pa'y aluklukwanak, babaero! Sir, agkidawak iti dispensar. Saan arumbang nga imawagak iti day off mo? Uwan nga rod. Aging ga ita. Saan nakpaila nga kasarsarita ni misis ko. Sorry, sir. Bayam, saan kan nga awagan no kasya a day off mo? Agyaman hak, Jolene. Ay, when gayam, sir. Ipadpadamag ni manager na sumurot ka ija ekskursyon ti grupo. Ay, unan niya. Ay, kaano da jayan? Inton umay abulan. Biyernes tayo amapan. Domingon ton no agawid tayo. Ag-beach tayo pa'y ngamin. Sige, umayak. Sige, sir. Sikanto ka no ti kasublat ni manager nga ag-drive. I-confirm ko ka ni manager nga umay ka. Sa anak unay ang makabisbisita kada kayo ita, anak ko. Tanakaron nga agsakit ti sikat ko. Maawatak, mama. Madanak ka din iti apo. Urayim, mama. Dandanin. Raymer, Ah, anya jay nabasak ijay Facebook mo, ha? anya rita? Adagayang plan-plan nunyo nga ekskursyon. Apay adi mo imbaga kanyak. Love. Saan ka sumurot? Mabalin kanya pagtungtungan taday to eh. Basta, saan ka sumurot? Anya ka diti mapaspasamak kada kayo adwa. Luklukon nak day ta anak yo, mama. Adda babae na nga office mate na. Anya? Remier, Tina, please. Nasken ama-amuan da ter aramidam apanang luklukom kanya. Kunak man no nag-confirm ka sumurot ka ije excursion tayo. Nabayag a plano tayon daytoy. Wan, sir. Talaga akayat ko ti sumurot. Ang, Ngaman niya, sa balitan, sir. Adda ni misis ko. Pagsilosan na amin. Oray social media account ko. Iso timang luklukan. ne. Kunak man no sana selosa ni misis mo. Day tamo ti pagarup ko idi, sir. Saan kami ngamin anagam amo iti personal? No kasta talaga saan ka sumurot? Saanan, sir? Da kayo langan. Asino jay imawag kan kan? Ni mama. Kita akman? Adtoy, tikol history. Nagbayag kayon anag tungtong?
Anya launa yan tinagsarsaritaan nyo? Tina, pati ka din ni Mama. Nasken amaturog tan. Nga mas pilyam akasarita ni mamam, imbes asyak. Nagmalmalum ka ijay trabahom. Itatadda ka dito'y balay, sa bali pa ilaang atao ti kasaritam. Addaag dito'y remier. Maturog tan, Rabin. Bawal kan nga ang Facebook. Sige, ibawal mo aminan. 1. Tasaan kan ang mapagtalkan. Sa anak ang maturog, basaag amin ti inbox mo. Kitaag no asino dagita naka-phone book dita cellphone mo. Mama, saan na ko na mabalin nga awagan? Aga pa kamin tumanan ka ni Tina. Kumustaan ka laang met. Tanangag ko ngamin, ti panangapanakan ka. Idi na minsan abimbisita akada kayo. Ita, amumuntipod nung nga ugali na. Apay aya, anya laang ng ti pagselselosan na. Diyak mo, Mama. Amin lahangan, pagsilosan na. Diyak pain am mo to'y bagik ita. Kayat na, isulatan ti pagrikusan ti lubong ko. Pagsaritaan nyo day taabanag. Saan arumbang ang malimitaran ti lubong mo gapulaan kan kwa na? Sa anak pa yun ang mabalin nga overtime. Urasan na ti panagawid ko. Basaan na iti cellphone ko. No asino ti kinasaritak. Ken no asino ti nakachat ko. Ay, kaasi kamot anak ko. Apay kasta aklas iti babae, tinasawam. Sayang, tasan kasi murot iti ekskursyon tayo, Remier. Ado, tina mismo. Huwag nga Rodsar. Hanggang mawatan ka, gaputa married ka itan. Adun, tibawal. Ay, huwag nga Rodsar. Awan sa pa yan Facebook mo. Awanan, sir. Agungat ni misis ko. Kasta ka di. Mala, sana bale. Tada get together tayo iti office. Amumete na promoted ti may sa akatrabahuan tayo. Nasayat no kasta, sir. And you are expected to come. Love, anya ti makunam dito'y restaurant anapananta. Thank you, Han. Very special day to a lugar. Naskan mat nga ag-date ta, ah. I love you, Han. Oh, mangantan. Paborito pa'y day to in-order mo amakan. Siyempre mat, ah. Para iti special a babae iti biyag ko. Ah, love, agpakada ako makan ka. Adda pa nam? Adda nga min ma-promote a katrabaho. Ket amumatan, adda ti get together mi. Thanksgiving iti office. Mabaling ka di mapanak, love. Saan ka amapan? Sa anak-anapan na ki-excursion idi. Ita, paritan nak. Di mo virgin day to Arabi apa nag-date ta Rimel. No kunak saan ka amapan? Saan ka amapan? Adda ni Mama, ur-urayin na ka ijay salas. Ayun gayam. Nalipatak maten nga umay. Umay nabuyaan dagiti videos ta idi kasarta. Nabayag daytan. Talon atawon tinapalabas. At dapay lang ti kopyakan ka dagiti a videos. Indilit ko aminan. Anya, taapay. Nagado a babae ijay video. Ay nati na. Kakasinsin ko dagijay. Uray! Office mates ko dagiti daduma. Ay nati na. Anya a klase a panunot ti addagan ka. Panagkunak at kumarkaro ti kinasilosa ni Mrs. ko, Mr. Lonely. Kat ita, jakon amo no anya ti rumbeng nga aramidak. Tuy pagayam mo, Remier. Remier pagayam ko, agyaman nakiti dayto apakasaritaam. Natural ti panagimon iti biyag ti agasawa. Ngem day taket depende iti sitwasyon. Maliklikan ti panagimon, no ipangpangrunayo ti tunggal maysa. Rumbeng matlaeng nga adda respeto, panakaawat, panangipateg, ken panagayat iti tunggal maysa kada kayo. Iti kasta, maliklikan ti panagimon. Ala, ano samlatan ni bakit mo? Ket sapay la ko ma, tadumteng to ti panawen, nga agbalbaliwen, iti kinasilosa na.
Bueno papagayam, di tanti nagpatinggaan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinge di tinagan a Raimier. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti madireksyon Virgie Paclay. Computer recording technician Leonard Ributazo. Ken musika Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.